Handai la dame ong bau tau beriu baong mengenai bahok wan nang neginya di bit ar kenta klem di terau la da pidai syau bahok ar kenta ter nia hang ne bat nga klem da di matang syamai wan kata ka ditang kampen bit sunai kelung kembale iki kelung ki kena tak ada mau epi ko ki pat ba be kim dai ban bit ya kum kine kinong yalam ki pa persang ban yalam bakla yau pat ba dengan kran Islam syuk akan kapur na syukun tu ya visa sisen pat hadien ba na kaliang ngejungi ngila ibit sisai ba mau kordoren ja tengi wan sepi upat ba bat kerpat bafin ailam kajing kersan ya iba mau kordoren ja ba niyo ya kajing job nang ne naka arfuai mau flang ding ya constituency kenang ba inla ba syong po district council ban ai kajing mut kajing berkat ke baklan na kabenta ban yata ya ka kendo go siap bat ya ka kam singsyar kadar hang tay hadis kosel te kumta sa sisien pat aka arfuai terek akan tui fi bafin ai ka jingkersian haka kerteng jong ibadat mau kordoren ja nang bain yo bansyong hang tay haka syuki hadis kosel bat hadien bai la job ngin seta ngin se thir bah haka bedai kata ka kam bat kino kikin hun bangidon kam banrung namar kembang ang mane undi pendan sundai ubadam dor tam tangba ka jingrem dor jong undi pendan kandidat jong ikan day ban yang dia kanong rem om bandai ubrem dor klem da don ha kanong rem kat kum garai jong pat penpoi beneng yanur tang kata ka mangan sunuksa ka jingmut junga kalong lada ka parti ka piang katno kandoru kanreng idon kam yo nong elam ude benlong ubreu babet lada unong elam menta usang lada wan benlong unong mikmat jong iki pat ba ki bangi ngin jiet tang bangkiran berkipat ba ru une slum slam menurut bangkiran berkipat ba tang banyepet lem ga khia ka son ru em une song jaitu tang haju akaspi ka song sa ang to long mo kum kita kitong elam banjir namar kata ngong epi ba banjir hi kinong mikmat ngidon kam banpet yu breu ubadon ka jingkit kini na kamenta ka imlang ka salang ka konstituensi bat kamtam na kabentaban pendek bensa ya kariti kadustur kiong ne banga na kaparti kajungi gidon gibaong baka sipya na upat ba nginom sim bat sipya sa upat ba nginom ay tang ba kapay mambar pendrung sa kaparti jungi gaday tang sispa sanpo sapa pat ba kinom ya kran nya kisipya kikiran nya kay sispa sanpo saneng te nakila atip lupahi namarhang niya kajuk menta don syu ke sipia kis-kistat nga tanga sim bagistat siya kin gibril te kumta long kibau siar ngi menta ngi wan na ka independence ngi wan na ka nika committee hakabangi ong baya ka nongrim ngintay ban scam kalaway kane ka jing tmujo kane committee kalong banom don syu kiway pat kiban yurot ya ka hok jongi kipat pa kabalong kat kum ka demokrasi kabangi ngi syong isa apo kane gari ka jela ka bayet ka jongi bangin jet iki nong mikmat dailing ba karai jong upat ba kata ka kanong rem ka bangingi tay ya ka komiti ka ba knang bakan la banyalam ya ka konstitusi lingbao kandidat independent jongi te kumta nga ha ka kapor nakwa ban punsno ipi kipat ba balada nakaliang ka jukpi ngangat bapi itu kambaha bapi itu bai ru yai ba mau kordorin ja im sa ajing kran sibet his ngo yahap ya ka ai ka jing ajing mut nakaliang ka jongi tinga kerpat ya fi bafin ailam ka jing kirsan yai ba mau kordor renja